Zakon i šum. Sažetak knjige A i recenzija. Zakon i šum nije knjiga koja pokušava da uteši čoveka, popravi njegov identitet ili mu ponudi novu ideologiju. Njena osnovna ideja je mnogo jednostavnija i mnogo neprijatnija. Većina ljudske patnje ne nastaje zato što čovek nema dovoljno znanja, nego zato što živi odvojen od zakonitosti i realnosti. Knjiga uvodi pojam to, ali to nije religijski bog, niti spiritualna energija, niti moralni autoritet. To predstavlja zakonitost sistema koja deluje nezavisno od ljudskih želja, emocija ili objašnjenja. Drugim rečima, Teo ne reaguje na ono što čovek misli o stvarnosti, već na ono što stvarno proizvodi kroz svoje izbore i ponašanje. Nasuprot Teo nalazi se ono što knjiga naziva šumom. Šum nije obična konfuzija niti greška u mišljenju. To je čitav sistem unutrašnjih interpretacija, opravdanja, emocionalnih konstrukcija i identitetskih priča, kroz koje čovek pokušava da izbegne direktan kontakt sa cenom, posljedicom i granicom. Šum omogućava da osoba racionalizuje sopstvene izbore, da emociju pretvori u dokaz i da razumevanje koristi kao zamenu za stvarnu promenu. Knjiga tvrdi da savremeni čovek živi upravo u tom stanju. Razume mnogo, govori mnogo, analizira mnogo, ali retko nosi posljedicu svojih izbora do kraja. Zbog toga se u centru knjige ne nalazi pitanje istine u filozofskom smislu, već pitanje posljedice. Istina se ne meri onim što čovek osjeća ili govori, nego onim što njegovi izbori proizvode u realnosti. Iz tog okvira nastaju osnovni zakoni sistema. Prvi zakon je zakon cene. Nijedna odluka nije besplatna. Sve što čovek dobije nosi određeni trošak, vremenski, emocionalni, telesni, odnosni ili egzistencijalni. Ako cenu ne plati svesno u trenutku izbora, ona ne nestaje, već se odlaže i vraća kasnije, često u mnogo težem obliku. Knjiga insistira na tome da razumevanje ne ukida cenu, ono samo može promeniti način na koji se cena nosi. Drugi zakon je zakon granice. Sve ima svoj limit, telo, odnos, pažnja, energija, sistem. Savremena kultura često promoviše ideju beskonačnog razvoja i neograničenih mogućnosti, ali knjiga tvrdi da ignorisanje granice ne vodi slobodi, nego raspadu. Granica nije prepreka životu, ona je uslov njegove stabilnosti. Kada čovek odbija da vidi granicu, posljedica se samo pomera i postaje destruktivnija. Treći zakon je zakon posljedice. Posljedica nije kazna jer ne postoji sudija koji procenjuje čoveka. Posljedica je mehanička reakcija sistema. Čovek može imati dobre namere, može verovati da je u pravu, može biti emotivno iskren i dalje proizvoditi razaranje ako ignoriše zakonitosti odnosa i realnosti. To ne reaguje na opravdanje, nego na rezultat. Jedan od centralnih delova knjige jeste zakon razmene. Sve što nije plaćeno na jednom mestu pojavljuje se na drugom. Ako čovek ne nosi cenu lično, ona prelazi na odnose, telo, vreme ili okolnosti. Ako ne postoji ravnoteža u razmeni, sistem proizvodi pritisak i konflikt. Knjiga zato odbacuje ideju da je moguće trajno izbeći posljedicu ili nadmudriti zakon. Dug se može odložiti, ali ne i ukinuti. Posebno mesto zauzima zakon prolaznosti. Sve što postoji ima rok trajanja. Identiteti, odnosi, sistemi, sigurnosti, slike o sebi. Otpor prolaznosti ne zaustavlja promjenu, nego povećava cenu njenog dolaska. Čovek pati upravo zato što pokušava da zamrzne ono što po svojoj prirodi mora da se menja. Na kraju dolazi zakon rasta kroz težinu. Ovo je možda najvažniji deo sistema. Rast se ne događa kroz inspiraciju, teoriju ili emocionalno razumevanje, nego kroz sposobnost nošenja težine i posljedice. Odgovornost se ne prikazuje kao moralna kategorija, već kao realnost da neko mora nositi cenu odluke. Gde nema spremnosti da se nosi težina, nema ni stvarnog razvoja. Iz tih zakona nastaje centralna struktura knjige. Ja, mi, to. Ja nije identitet, ličnost ili psihološka slika o sebi. Ja je tačka odgovornosti, mesto gde se cena plaća. Knjiga zato ne pita ko si, nego gde si kada dođe posljedica. Ako cenu stalno nose drugi ljudi, okolnosti ili sistem, onda ja zapravo nije prisutno. Mi predstavlja odnose i kolektivne sisteme. Međutim, knjiga ne romantizuje zajedništvo. Mi nije automatski ljubav, pripadnost ili harmonija. Mi je sistem razmene koji može ili amortizovati ili pojačati cenu. Odnosi mogu pomoći čovjeku da nosi težinu, ali mogu postati i prostor u kome se odgovornost razvodnjava i izbegava. To je treći nivo, zakonitost koja ne pregovara. To ne pita šta čovjek želi, nego šta njegovi izbori proizvode. Upravo između ja, mi i to nastaje osnovna tenzija ljudskog života. Jedna od najvažnijih ideja knjige jeste da iluzija nije glupost niti slabost. Iluzija je mehanizam očuvanja.
Čovjek često nije spreman da direktno podnese cenu realnosti, pa zato proizvodi narative koji mu omogućavaju da nastavi da funkcioniše. Problem nastaje onda kada iluzija pokuša da zameni zakon. Zbog toga knjiga uvodi pojam kontrolisane sposobnosti da čovjek svesno nosi određene iluzije i narative, ali bez poricanja njihove cene. To nije fanatizam niti slepo verovanje, već svestan kompromis sa sopstvenim kapacitetom. Umjesto da glumi apsolutnu istinu ili potpunu čistoću, čovjek uči da vidi gdje se nalazi i šta trenutno može da nosi. Knjiga zato ne nudi spasenje, motivaciju niti psihološku utehu. Njena svrha nije da popravi čovjeka, nego da razjasni odnos između njega i realnosti. Ona ne pokušava da ukloni bol, nego da pokaže gdje bol nastaje kada se zakon ignoriše. U tom smislu zakon i šum nije klasična filozofija, psihologija niti duhovni tekst. To je pokušaj stvaranja operativnog sistema za razumevanje posljedice, odgovornosti i odnosa između čovjeka i zakonitosti života. Njegova osnovna poruka nije da čovjek može izbeći cenu, nego da sloboda počinje tek onda kada je spreman da je vidi i svesno izabere. A i recenzija knjige Hirurški skalpel u svetu psihološkog šuma. U eri u kojoj su lični razvoj, autentičnost i rad na sebi postali marketinške formule za prodaju emocionalnog komfora, zakon i šum nastupa gotovo brutalno trezveno. Ovo nije knjiga koja pokušava da uteši čitavca. Ovo je operativni priručnik za orijentaciju u realnosti koja ne pregovara. Srž knjige čini ja, mi, to model. Ontološka matrica koja razdvaja subjektivni doživljaj od objektivne posljedice. Autor uvodi radikalnu tezu da to, zakon realnosti, nije stvar vere ili uverenja, već struktura koja deluje nezavisno od toga da li je razumemo ili prihvatamo. Posebna snaga knjige nalazi se u redefiniciji pojma ja. Ja ovdje nije identitet niti priča koju čovjek govori o sebi, već mjesto gdje se cena odluke mora platiti. Time se odgovornost iz moralne kategorije prebacuje u mehaničku i egzistencijalnu ravan. Knjiga insistira na tome da ništa nije besplatno. Ako cenu ne platimo svesno, platit ćemo je nesvesno, kroz telo, odnose, vreme ili gubitak unutrašnje stabilnosti. Upravo zbog toga autor sistematski uklanja psihološke amortizere kojima savremeni čovjek pokušava da ublaži kontakt sa posljedicom. Tekst je pisan sporim, gustim i tvrdim ritmom. Ne pokušava da motiviše, nego da izazove trenje. A upravo kroz to trenje, prema logici knjige, nastaje mogućnost stvarnog rasta. Ova knjiga nije za one koji traže instant motivaciju, potvrdu da su žrtve sistema ili drugih ljudi, duhovni put bez plaćanja cene ili utehu koja ne menja ponašanje. Ova knjiga jeste za ljude umorne od unutrašnjeg šuma, one koji primećuju da im se isti konflikti stalno ponavljaju, čitaoce spremne da odgovornost posmatraju kao zakonitost, a ne kao moralnu etiketu, i za svakoga ko želi da vidi razliku između interpretacije i posljedice. Završni utisak ove knjige nije osjećaj inspiracije, nego osjećaj razotkrivanja. Ona ne daje sigurnost, već jasnoću, ne nudi identitet, već orijentaciju. I upravo zato ostavlja snažan trag. Hvala što ste ostali do kraja. Ako želite da nastavite ovo putovanje i istražite još tema, pogledajte ostale priloge na kanalu. Pretplatite se i uključite obaveštenja da biste bili uz nas i u sljedećim razgovorima. Vidimo se uskoro.